Yes, reka nizere ko rero komeje kumererwa neza cyane, nizere ko amahoro rero mu bice bitandukanye bisi uhereremo mu bice bitandukanye byose byizi kabisa nta kibazo kimufite. Ngushimiye cyane ko isemo kongera gufungura iki kiganiro. Reka nkubwire, nimba wumva wifuza kuzajya umenya all updates muri sport, kora subscribe kuri channel ya YouTube ya BARYINYONZA Talk Sports please. Niba ushaka kuzajya umenya amakuru agezweho buri kanya, kora subscribe kuri channel ya YouTube ya BARYINYONZA Talk Sports. Mbisubiremo, nyuma yo kurangiza amasomo naje gukora kano kazi ko kuha amakuru y'imikino, noneho mbifitiye n'ubushobozi n'ubumenyi, bitari kubikunda gusa ahubwo mbifitiye n'ubumenyi, naje kuha amakuru. Siko bimeze, please shyira inkunga yawe uko subscribe, nicyo cyo nyine ngusaba, ukurikira amakuru, ulike izo nkuru zacu. Merci beaucoup. Hanyuma mu gutangira kino kiganiro reka dutangire kuri kano kantu. Ni ufite transfer igiye kugarukaho, ariko reka nkubwiye ngo ku munsi muri ku itariki ya 10 kwezi kwa 8 mu myaka ibishize bwari 2021 nibwo Paris Saint-Germain yasinyishije Lionel Messi kuri free transfer. Nibwo yasinyishije Lionel Messi kuri free transfer. Ni gute wabasha gusobanura ibihe bya Messi muri Paris Saint-Germain mu ijambo rimwe gusa? Ni gute wavuga ibihe bya Messi muri Paris Saint-Germain, ibihegere muri Paris Saint-Germain mu ijambo rimwe gusa? Wabisobanura gute? Mu ijambo rimwe gusa. Ijambo rimwe gusa. Sizo ukuntu ufite rishaka umbwire. Umunezero, akababaro, agahinda, ukwicuza, ibibazo, yahaboneye amasomo, ijambo rimwe gusa nicyo ndashaka kurimbwira. Ni gute, like, how can you describe ibi bya Messi muri Paris Saint-Germain mu ijambo rimwe gusa? Twikomeze nako ntangiriye. Icya kabiri, ikinyamakuru Talk Sports cyanditse ko Manchester yatangiye kugira ikibazo gikomeye cyane kuri Rasmus gitewe n'iki? Bro, nguranga tuganire ngo transfer n'amakuru akomeje kuvugwa cyangwa agezwe cyane. Talk Sports ngo Manchester yatangiye kugira ubwoba bukomeye cyane kuko yasanze imvune ya Rasmus irenze uko abantu bayitekerezaga. Jesus is the Lord. Imvune ya Rasmus bafana ba Manchester mumve kano kantu, ni radio Talk Sports nivuza bino bintu ngo imvune y'umuhungu twara Rasmus ishaka kwitera ubwoba ko twano bitekereza, ariko kugira ngo nabyumve neza ibaze inkuru abantu batinye kuvuga ngo arwaye iki. Ibaze Imana nyagasani, abantu batinye kuvuga ngo Rasmus arwaye iki. Bo bavuga ko ngo ababara mu gice cye cy'inyuma, nko mu mugongo, ngabara mu gice cye cy'inyuma, ariko ngo imvune ye iratari nkuko Talk Sports byanditse. Ejo yariho ko imitozo we ari ku ruhande, ariko abantu babyanditse mu by'ukuri. So twikomereze, ni information ngiye kuguhereza, ariko ako kantu ko ukumve umve ko Manchester ngo hari ubwoba bwinshi bwo gukora Rasmus imvune ye ishobora kuba ari mbi cyane, iteye ubwoba cyane, ari kubyumva kurenza uko abantu ushaka kuba bitekereza. So ni rutazamu waje Manchester batekerezaga ko ku myaka 20 agiye kuba rutazamu mwiza cyane uzahangana n'abandi rutazamu bakomeye mu gice cy'Ubwongereza, nkuko City ifite Haaland, Liverpool ikagira Nunez, abantu bakagira uyu, nkuko Chelsea ifite Nkunku, abantu bakagira uyu, nkuko Arsenal ifite Igize, abantu bakagira uyu. Ariko mu by'ukuri ngo batangiye kugira ubwoba cyane i Manchester nyuma gutanga miliyoni 22 bamukora mu equipe ya Atalanta mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikindi icyo tebizanga mbere ko ngenda ni medical team ya Manchester United. Mwakoze medical uno muhungu umuntu imvune imeze gute? Mwayicekinze neza mbere ko ufata icyemezo cyo kumusinyisha iyo mvune ye? Ufite nkuko Nottingham byaranye Yanze umunyezamu wanyu witwa Dean Anderson, kubera imvune ye ubwoko bwayo babonye. Mujye gusinyisha umuhungu, mwakoze medical mureba ubwoko bw'imvune yuko buhagaze nuko bumeze. Ahango tushyira mu question mark. Twikomereza. Marika baretse ko Eden Hazard ari hafi gukora retirement. Ari hafi guhagarika gukina umupira by'umwuga. Tukubera iki? Uno musore mu Bubiligi ntagashaka offer iyo ari yose muri Major League Soccer cyangwa se muri Arabie Saoudite, niwe utayishaka nkuko Radio America yabyanditse. Ariko byumva ikipe imwe yagaragaje ko yifuza ndikubisobanura nabi, nta offer yabonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta na offer yabonye muri Arabie Saoudite, ntaza kuza kwasobanura nkasobanura ibintu bitari byo. Nta nimwe yabonye muri zo offers kuko niho hano yarategereje cyane ko aza kuza kubona offer. So nta yabonye rero. Offer afite kuri ku meza ni ikipe imwe mu gihugu cy'Ububiligi yitwa KVC Westerlo. Niyo offer yonyine yabonye ivi wabo mu gihugu cy'Ububiligi, niyo offer yonyine afite. Ntayo muri Major League Soccer yabonye, ntayo muri Arabie Saoudite yabonye Eden Hazard. Ibi ngibi ngo bigiye gutuma ashyira akadomo kuri kariyeri yo gukina umupira w'amaguru ku myaka 32 yonyine y'amavuko. Nikomereze The Guardian manditse iki
batubwiye gusubira amakuru ariko hagati aho ngaho bereka ibirimo batubwiye ko ikipe ya Chelsea irashaka gusinyisha Moses Caicedo mbere y'uko ihura n'ikipe ya Liverpool ku munsi wo ku cyumweru. Today turi kuwa kane barangize deal ye mbere y'uko bahura n'ikipe ya Liverpool ku munsi wo ku cyumweru. Mbibutse mu kiganiro cyatambutse nabwiye ko ikipe ya Brighton iracyatse mbere kuri za miliyoni 100 zayo ngiye shaka no kongera 5 kugira ngo agende ku giciro kimwe na witwa Declan Rice. Chelsea yatanze offer ya $46 $48 muri Southampton gushaka Romeo Lavia nabigarutse mu kiganiro cyatambutse cyo maze gukora mu kanya. So hanyuma mu kubikora muri ubwo buryo rero uri kubyumva bakubwira ko ikipe ya Chelsea ntabwo bikoze kugira ngo ikure amaso kuri Moses Caicedo. Yibikoze bwo kugira ngo ive kuri rasha kuba ngo in case Caicedo byanze ko tumushaka, in case byakwanga tukabona uko duhandoringa situation yo gushaka umukinnyi mu kibuga hagati. Chelsea niko gutitekereza nde witwa Romeo Lavia ariko n'umukinnyi wa Chelsea uri mu bere kwenza abandi bose ninde n'uyu muhungu witwa Moses Caicedo. Twese turabitegereje cyane. So Chelsea rero amakuru haratubwira ko barifuza ko ine deal yarangira mbere y'uko ikipe ya Chelsea kira ikipe ya Liverpool. Cyo nkuko cya mu Code Garden babyanditse ni nako kuri guhari koko. Nicyo kintu ikipe ya Chelsea yifuza. Ubwo ni kuyanga amaso twe tukareba koko byakunda ko babikora muri ubwo buryo. Ndikomereze cyane. David Ornstein akorera The Athletic niyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Yanditse ko ikipe ya Burnley yamaze kumvikana verbal agreements n'ikipe ya Aston Villa mu gusinyisha Aaron Ramsey. Baba babibye umukinnyi mwiza cyane. Cyaza giye kuri make. Ni umusore ukira mu kibuga hagati ufasha abarutazamu. Sometimes akajya no kuri za wings akora umukinnyi mwiza cyane kabisa. Aaron Ramsey petit muto cyane mu byukuri. Uyu muhungu ikipe ya Aston Villa biravuga ko Vesa Company Jean Paul toza ikipe ya Burnley aramwifuza. Ahagaze ku myaka ntago ari muto aragaceza. Akora agari mukuru cyane da. Ahubwo umukuru ntuza ni Aaron Ramsey ntuza wa former Arsenal midfielder. Niyo ubona ko ari mukuru ariko uyu nguwe biragaragara ko atari mukuru cyane we afite imyaka 20 yonyine ntabwo neza ko akiri umutineje nyine numva ari umutineje ariko 20 nayo ntago ari myinshi 20 ntago ari nyinshi cyane. So no mpete rero bikavuga ko Burnley yamashaka asejuru no kuyanga amaso tukakomeza kuza kugenda miliyoni 10 y'amapawundi kongera Adams niyo bivuga ko ashaka kuza gutangaho ariko akajyamo na buyback clause nekaza kuza kurimo ikikwereka ko ikipe yumva ko ikipe ikomeye ibaze ko Aston Villa ashaka gushyira buyback clause mu mukinnyi yo gutanga muri Burnley kandi magambo mutanze ku 14 uzamugura kuri 35 nicyo wifuza. Okay, ukaba mutwara ngo personal issues cyase personal terms nago zishaka ku kibazo nkuko David Ornstein yabitubwiye. Ikinyamakuru Sports cyanditse nkuru yo guca umugongo Manchester United mbanze imbitse kari cyo muri Spain cyanditse nkuru yo guca umugongo Manchester iyo nkuru rekanye babwire cyanditse ko Sofia Amrabat yahitamo kuza joininga ikipe ya Atletico de Madrid aho kujya muri Manchester United. Inkuru zaba ziri terrible ku mutoza twa Erik ten Hag kuko umwe muri options za mbere afite kano kanya muri Mediane bukongera abakinnyi. Option ya mbere afite yumva ashaka ko n'izindi zose ni uyu mungu witwa Sofia Amrabat umunyamorocco ukina ikipe ya Fiorentina mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyu mungu ukina mu kibuga gati ni umukinnyi ukoresha imbaraga n'umutekinisiye wamukinisha nimero 6 wamukinisha box to box ten Hag yamwifuzaga kuva na kera. Bivuga ko yari yamanje no kwemera ko yazabe Manchester aronga Atletico de Madrid yaje serie kandi subwa mbere Atletico de Madrid ije ku mungu witwa Sofia Amrabat. Byaranavuzwe no mukozi kwa mbere ku mwaka ushize w'imikino. Bivuga ko ngo Atletico de Madrid yamwifuje ariko bikaza kuza kurangira itamubonye. So Sofia Amrabat amakuru akatubwira ko we ku giti cye ko Sports yabyanditse muri Spain we ku giti cye ahitamo kujoininga ikipe ya Atletico de Madrid aho kujoininga Manchester United. Icyakora Manchester biganira cyabirimo ndetse ni nawe first priority yabo nuko yanga amaso tukareba ahaza kuza kwekeza icyakora equipe ibyanditse muri ubwo buryo. Hanyuma amini kiye mukuru Marika equipe yo ubwo renge kwita gisaba ko yamaze kuyifungura already yanditse ko Manchester United yatanze offre ya miliyoni 30 y'amayero mu gihugu cy'Ubudage ku musore mu Faransa twa Benjamin Pavard. Ngira ngo mu gitondo nababwiye umwe mbereka abakinnyi nk'abana ba defenseur Manchester kagukoramo umwe harimo Edmond Tapsoba Leverkusen n'umunya Burkina Faso barimo Jean-Claude Todibo umufaransa ukina mu gihugu cy'Ufaransa ni muri Rennes hakazamo n'umufaransa ukina Bayern Munchen ariko byumva witwa Benjamin Pavard hakazamo na Maguire wa Crystal Palace n'umwongereza. None ikinyamakuru equipe cyo cyane of course equipe iri mu gihugu cy'Ufaransa kwandika ku nkuru mu Faransa bitanye isano cyanditse ko Manchester yatanze bid ya miliyoni 30 y'amayero muri Bayern Munchen igiye gusaba Benjamin Pavard. Ni information yo mu cyitwa equipe n'umunyamakuru twa Mate Moreto n'umunyamakuru ko Relevo niyo muri Espagne. Ujye wumva inkuru mubwira akenshi nzakubwira n'inyamakuru byazanditse wumva inkuru mubwiye wumve koko nibura ukuri kwigirira icyizere.
niba nkubwiye l'équipe yanditse ku mufaransa ukina mu Budage bifitanye isano, nkakubwira kuri sport yanditse ku munyamaroc imuza ikipe zo muri Espagne byanga bikunda bifitanye isano. None ngaha Matemoreto ukorera Relevo muri Espagne yanditse ko ngo ibiganiro hagati ya Chelsea ikipe Bayern Munich biri kugenda neza kuri transfer ya Kepa Arrizabalaga. Ntabwo yaba muri Espagne ni abafite ubwiru yakorije amukoresha byanga bikunda niyo bitabo kuri 100% kuko muri transfer byose birahinduka, ariko ibyo yatubwiye ako kanya nibyo babigezweho nibyo babihari kujya kano kanya. Sinakubwira umunyamakuru wo mu Bufara ibaza nkubwiye ngo nka RMC ngo niyo yanditse ngo ibiganiro bikomeje hagati ya Bayern Munich na Chelsea kuri Kepa Arrizabalaga. Ntabwo nyine hari inkuru umuntu akwiriye kuvuga nahana aho kuri kuzikura akamenya hariho niyo nakuri inkuru zikwiye kugirirwa icyizere. So muri Espagne muri Relevo baretse ko ibiganiro biri kugenda neza hagati ya Chelsea na Bayern Munich kuri Kepa Arrizabalaga n'umunyezamu akaba yasohoka akagenda n'umunya Espagne, ndetse Thomas Tuchel ngaramushaka cyane kuko ngo niyo first priority kujya kano kanya nyuma yo gutandukana na Yanze wamaze kwerekeza muri Inter Dombir. Mu kanya gato David Ornstein yongeye kudusubiramo yankuna kubwiraga itubwira ko Chelsea ngo yatanze bid ya miliyoni 40 kwa Romeo Lavia, ntago nza kuza kwitinamo cyane yabitubwiye mu by'ukuri ko yatanze bid ya miliyoni 40 n'umunani. Ikindi l'équipe mu gihugu cy'Ufaransa yanditse kuri Neymar, of course akira mu gihugu cy'Ufaransa ntago byaba aragashya. Banditse bavuga ko Al Hilal yo muri Arabie Saoudite irashaka gukonvenka Neymar kugira ngo ajye hariya, ndetse ngo mu buryo bwo kumukonvenka barashaka ko salaire yahembwa muri Paris Saint-Germain kuba gatatu ari wakajya muri equipe ya Al Hilal yo muri Arabie Saoudite ngo kujya kano kanya, ariko ntago Neymar afite interest, ntago yifuza kwerekeza muri Arabie Saoudite witwa Neymar Junior de Santos. Ibyo nabigaruzaho kandi biganira mu kiganiro cyatambutse sinza kuza kwitindaho habyo ngiye nkubwira, ahubwo nanone nkiri mu kino cyambo ko cyitwa l'équipe reka nkubwire ko ikipe ya Paris nkuko babyanditse Paris Saint-Germain ngo yakwifuza gushyira Renato Sanchez na Igo Ekitike muri transfer deal yo kugira ngo bahabwe witwa Randal Colomwani umufaransa ukina ikipe ya Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage. Ngo yakwifuza gushyamo abahungu ko babiri no mu Faransa witwa Igo Ekitike n'uyu munya Portugal witwa Renato Sanchez bakajya muri deal bombi kugira ngo bareke ko byakunda ko babona umuhungu witwa Randal Colomwani umufaransa ukina ikipe ya Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage, umwe muri batazamu beza bari mu gihugu cy'Ubudage muri Istanbul. Ariko nkuko equipe ikomeza byandika hazamo akantu k'uruzo gatoya witwa Igo Ekitike we aho kujeninga ikipe Eintracht Frankfurt warifuza kujya muri ikipe ya Rennes yo mu gihugu cy'Ufaransa, aho ngo gataza musasa akantu ka question mark ko kumenya ngo tuza kuza kubikemura gute. Orere PSG yamaze kuzana abakinnyi batandukanye, yamaze kuzana rutazamu witwa Goncalo Ramos yamaze kwekeza muri Paris Saint-Germain yanahawe nimero 9 mu mugongo, ariko bashakana na Randal Colomwani kugira ngo muze mu gihugu cy'Ufaransa barebe uko bigenda. So ni information zo gukomeza gukurikirana cyane tukaba ko byakora cyangwa se byashoboka. Hanyuma kuri Moses Caicedo na Jacob umunyamakuru none witwa ngo ni Jacob Sensberg akaba rero ari umunyamakuru ukora The Guardian mukanya na kuri The Athletic, ariko ni byiza ko nanakubwira version yo muri The Guardian kugira ngo wumve icyo batubwira, like buri wese reaction yatanze inkuru yatanzemo umva uko bimeze. Jacob Sensberg akorera The Guardian yanditse ko Chelsea ngira yafi gusinyisha Moses Caicedo ndetse ngo ari kugerageza kumvikana kuri deal mbereho yo ku cyumweru mbere ko cyane ikipe Liverpool nawe yasubiyemo, ariko noneho yongera akandi kantu gatandukanye na David Ornstein wa The Athletic baratubwira ngo Brighton irizera cyangwa se ngo ntishaka kuva kuri miliyoni 100 y'amapaundi iryamyeho. Noneho akomeza avuga ngo ariko ngo ntibirasobanuka niba ikipe ya Chelsea izahagera kuri amafaranga. Jye umva kano kantu kuri kukumva. Of course Chelsea ifuza kurangiza deal mbere ko cyumweru kugira ngo bakine Liverpool babirangije icyo kintu niko bimeze nkuko yanko biri kujyanika, ariko ngo Brighton iracyarya kuri miliyoni 100 zayo, ndetse ngo Chelsea kano kanya ntago birasobanuka, it's unclear niba Chelsea izamitinga icyo giciro cya Brighton cya miliyoni 100 Brighton zishaka kuvaho ni hatari. Twikomereza. Fabrice Akens nawe akorera RMC Sports mu gihugu cy'Ufaransa mu nkuru yanditse nyinshi harimo yuko Ousmane Dembele yamaze kugera i Paris mu ijoro yatambutse. Yigeze Paris uyu munsi arakora ikizamini cy'ubuzima ahita akiri umukono ku masezerano y'imyaka 5 deal ya 50 y'amayero muri FC Barcelona byamaze kurangira nuko bihagaze. 50 Barcelona yarariye nta kindi yagombaga gukora, yari itegetswe ko yarya mu gihe umukino yashaza guposheka kugira ngo agende. So yari rero mu murwa w'Ipari mu gihugu cy'Ufaransa umurwa w'urukundo ashyira umukono ku masezerano y'imyaka 5. Numwe makinyi Barcelona ihombye kabisa, ihombye omwe urwego yari Ousmane Dembele imyaka ye urwego yari gukina kujya kano kanya ubundi umukino wakaguzwe nka miliyoni 100 ubundi yakaba ariyo make ku rwego rwe n'umupira yamaze kugaragaza potential ye, kuko
imyaka 26 ubona kuvuga ko niyo myaka agezemo gukina umupira. Biratangaje kumugura miliyoni 140 wamuguze umukura muri Borussia Dortmund ukamwongera amasezerano. Umukino guze miliyoni 140 ntiyari impfube amese y'umukino mubi ahubwo imvune zaramuzonze yabona ko zimuzonze. Caicedo yemaraza gukina neza cyane uranje ugiye kujya mu kumeza ugiye gushyira rize kuroza amasezerano ye uteretsemo 50 million. Muri izo 50 million unemeye ko azatwara kimwe cya kabiri nawe ugatwara ikindi in case yabagiye. Mani magambo muri rize kuroza ye washyizemo 25 zonyine nizo zawe. Mbo zino senkani ikipe ya PSG tanze harimo 25 zose Dembele ku giti cye n'izindi 25 za FC Barcelona. Gusa Fabrice Akens wa RMC wiyanditse ko iri joro ryatambutse yageze i Paris. So ngayo nguko ko muri bazi twari Paris mu gihugu cy'u Faransa. Ibyi Paris kandi none tukibirimo of course Neymar ibyo nabigarutse ariko abanyamakuru muri Espagne twa Roger Torero ajya kunda kwandikira Mundo Deportivo. Umunyamakuru kunda kwandikira Mundo Deportivo ariko bihari of course i Catalonia muri Espagne. Yari mufana Barcelona by the way sibanga. Yanditse ko hari deba ikomeye cyane muri Barcelona ndani kuri Neymar. Yavuze ngo Xavi ntagashaka ko Neymar aza kuko yizera ko aramusaje yaza kudisturbinga dressing room ya Barcelona. Umunyamakuru agitanga impamvu nyinshi zitandukanye zirimo ko Neymar yaza yimba nk'umukino ukomeye, Neymar yaza yimba ari kwiri kugenderwaho, Neymar yaza yimba kwiri gukorerwa kurenza abandi bose bigatira icyo kibazo. Ndetse na discipline Neymar ikaba ikibazo. Hanyuma Laporta we ubwo ni president Barcelona wakifuza ko Neymar aza kubera ko yizera ko ngazatuma Barcelona ibona aba sponsors bashya itume Barcelona igurisha imyambaro myinshi n'iyikagurishwa bagakora business. Numva ijambo rya president watekera imyumvire y'umu president w'ikipe ni mutoze w'ikipe kuri bitandukanye mujye munyumvira niza namba yo dukunda guhura na zanganye rugenge zimwe na zimwe. Ikindi cya gatatu president wa FC Barcelona twari Laporta agatekereza ko iyi stade ya Barcelona Neymar irimo abafana baza ku bwinshi. We ari gutekereza like after business language, money making language, mugihe Xavi after football language. Ni gute nakora equipe nziza yatuma basha gutsinda. Aho rero ngo hakoze debikomeye mu byukuri yo kumenya niba Neymar ashaka kwa yaza ubwo turaza kuza kureba ukuri kuza kubahwa hagati ya Xavi na Yohana Porta akwiri kuza kuba ari indi. So ni information zo komeza kwicana cyane. Ikindi kuri Eric Betrabaye hari umunyamakuru w'umwarabu wibera mu gihugu cy'Ufaransa wibera mu gihugu cya Turkiya witwa Igize Sabunkoglu. N'umuturuki nawe yibera mu gihugu cya Turkiya nawe n'umuturuki akorera mu cyitwa Sports Digitale ni cyo mu gihugu cya Turkiya. Yaretse ko Eric Betrabaye yamaze kumvikana person terms n'ikipe ya Besiktas mu gihugu cya Turkiya ku masezerano y'imyaka igera kuri 3. Ono mugabo rero ngagomba kuza ko negotiate na Manchester United kuri uyu munsi wo kuwa kane kugira ngo riko basesa amasezerano yerekeza muri Besiktas mu gihugu cya Turkiya. Yari amaze iminsi muri Marseille mu gihugu cy'u Faransa aho yanagiriye ibibi cyane hago gize diyorwa cyane. So byamaze kurangira bamaze kumvikana hasigaye gutabiritinga amasezerano na Manchester niyo mukimukundiye umuhungu arasohoka yigendere. Ikipe twa Burnley iratwemeza ku kintu cyitwa gutangaza umukinnyi. Ibido nyishyize bampana ariko mugene mujye kuri social media platforms zabo murebe uburyo batangaje Sanda Belge. Mugene muri uburyo batangaje Sanda biri crazy byatari. Urumva ni ako mugene mujye kuri social media platforms zabo reka ne kwiga nyisobanura nga mujye kuri social media platforms za Burnley muri ko batangaje Sanda Belge n'umukinnyi bakuye muri Sheffield United. Mugene mujye kureba uko babigenje gusa it's crazy nyine ni byatari byo babikozemo ubona ari byiza cyane. So ni information zarizamo transfer ziri kuvuga cyane kujya kano kanya mbaga ntashaka kunyura ku ruhande cyane. Reka ngaruka ko nkuri ya Paketa ntago najya ntegarutseho Paketa muri Manchester City rero ibigaragara hagati impande zo muri cyo gitondo biracyakomeje kandi biri mu mujyi mwiza cyane. City yatanze offer ya 180 y'amayero ariko West Ham yo ihagaze kuri 90 gusa biracyakomeje. Ariko ko nakubwiye kujya kano kanya karimo nuko amafaranga yose azakuza kugurwa barafata 10% yayo bayihereza ikipe Olympique Lyonnais mu gihugu cy'u Faransa nkuko byari mu masezerano yabaye hagati ya West Ham n'ikipe Olympique Lyonnais ubwo bajyaga kugura uno muhungu witwa Lucas Paqueta ava mu gihugu cy'u Faransa mu gihugu cy'Ubwongereza atanzwe hafi miliyoni 54 niba mubyibuka. Bumvikanye ko amafaranga yose azagurishwa mu gihe kizakurikiraho 10% yayo azatajya mu gihugu cy'u Faransa cyane ko aramutse aguzwe 90 bafata miliyoni 9 bakastanga mu Faransa aguzwe 80 bafata miliyoni 8 bakastanga mu Faransa. Ibyo
byaravuzwe. Ku mugoroba ikipe ya Al Ahly yo muri Arabie Saoudite yatangaje ku mugaragaro ko Frank Kessié yamaze kubasenyera avuye mu ikipe ya FC Barcelona. Ni umuhungu watanzwe miliyoni 12 y'amayero, ashyira umukono ku masezerano y'imyaka igera kuri 3, agomba kuzajya arya miliyoni 20 y'amayero ya buri mwaka. Bisone ko myaka igera kuri 3 azarya nibura miliyoni 60. Sibyo? Byavuzwe ndetse byanarangiye. Ikipe Al Ahly yamaze gutangaza n'umukapo witwa Frank Kessié. Urumva? Yageze Barcelona for free mwaka ushize avuye mu Mira AC, ariko n'ikipe imukozemo deal. Ni n'ikintu cyanamubaje cyane avuga ngo ntago Barcelona yankundaga, atiza kuza ko yarankundaga kuko nyine yagaragaje ko ntashaka gusohoka, ntago iba yarangurishije. Ikigaragaza inkozemo ubucuruzi kwezi ko yankundaga, ati kuza nkakira umwaka umwe gusa kwangusha mwaka umwe, atukunze amafaranga kwezi ko nkunze. Ngayo nguko rero, nguko bimeze. Ndabashimiye cyane kandi mbifuje kugira umunsi mwiza cyane. Ariko hagati aho ngaho nanjye singiye burundu, ndagaruka mu kanya. Reka mbaze mbabonje. Ningaruka tuza kuza gukora deba mu tayari. Ndaza dukora deba ku makipe atandatu yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Atatari Chelsea, Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle. Zukora zirindwi. Tuzi kuza kuganira nabyita nka Premier League preview. Niko nibuze kuza kubyita. Turaganira kuri amakipe yako by'umwihariko twitsa cyane cyane ku buryo mubona yiyubatse. Uri mubona yiyubatse biraduhereza iyi shusho umwaka utaha w'imikino. Amakipe kugira ngo nze kugenze kuko amakipe arindwi ndamutse nyaganiriye yo nayaganira nkafata n'isaha yose. Hari umuntu aganira ku makipe iminota ikamufata. Sibyo? Kuba nshaka ko iminota itarenga 25 tuganira, barumva ari yonge hagati ya 20 na 25. So mumbwire mwifuza ko twaheraho. Urajya muri comment urifuza ko duhere ku ekipe tuganira. Ujya muri comment uze kuza gutanga ibitekerezo byawe. Ndagushimiye cyane kandi nkwifuje kugira umunsi mwiza rero. Niba utakora subscribe ariko ndagusaba nawe kuyikora ukabyarawe. Ndakwinginze pe, ndakwinginze. Niba uzi ko subscribe wakoze, wewe wayikoze, yagize uruhare mu kurangiza kwanje kaminuza. Kuko ibyo byo n'ukuri sinjye ngo nirarire. Seba sinjya nirarira Baryonza mvugisha ukuri. Wewe ko subscribe wagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo mberanje kaminuza. Byari bigoye brother, byari bigoye. Sinzi mu mwaka iki kiganiro. Nanga ndaza kuza kugipiningaho. Nawe ko subscribe niba utarayikora ugira itafa rushyira ku buzima bwanjye. Thank you.